Naša škola inkluzivnu praksu promoviše na razne načine, kroz nastavni proces, uključivanjem učenika i nastavnika, kroz društveni aktivizam van okvira školskog prostora, jer smatramo da inkluzivnost nije samo održiva unutar učionice. Neophodno je da zaživi kao sistem vrijednosti svakog čovjeka. Politika ove škole je bazirana na inkluzivnosti kao bazi sistema vrijednosti življenja. Uključivanje roditelja staratelja u nastavni proces, van nastavne, van školske aktivnosti, školske projekte prepoznato je kao osnova zdravog sistema odgoja i obrazovanja. Ova škola vidi roditelja kao jednog od najvažnijih partnera, kao vrijednost, kao snagu, resurs i kao takav on je aktivno uključen u one segmente školskih programa i nastavničke prakse koji ohrabruju i vode roditeljsku uključenost. Razvijanjem inkluzivne prakse koja uključuje roditelje, stvara se jedno sigurno poticajno okruženje za razvoj djece, odnosno stvara se plodno tlo za prihvatanje i uvažavanje različitosti. Moja saradnja sa 6. osnovnom školom započela je 2004. godine i evo više od 18 godina 4 moje djece je završilo ovu školu. Ja kao roditelj sam imala mogućnost da učestvujem u različitim vannastavnim aktivnostima, kao roditelj edukator, kao učestvovala na različitim radionicama za roditelje i na različitim priredbama, odnosno obilježavanju značajnijih međunarodnih datuma, kao i državnih i vjerskih praznika. Isto tako, voljela bih da naglasim značaj saradnje roditelja i škole kroz učešće u radu vijeća roditelja i djelovanjem kroz rad vijeća učenika, zatim osmišljavanjem i realizacijom različitih humanitarnih akcija i u procesima donošenja odluka kroz učešće u radu stručnih tijela škole.